ikibazo cya mbere abantu bari kwibaza ubuzima bwabo buri mu mazi abira nyuma yo gukoresha ji ya Salama imyaka irenga 5. Ntabwo ariko twabivuga ntabwo iyo twakoze igikorwa nka kiriya aba ari ukugira ngo duce igikuba mu bantu, ariko ni ukubereka ko hari bamwe bakora ibintu bitujuje ubuziranenge bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu. Yego. Rero iyo habonetse ikintu gishobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu nk'inzego za leta, inzego z'umutekano, twese dufatanyije ko iyo tuvuga umutekano ntabwo ari umutekano wo kumbibi gusa, n'umutekano w'ubuzima bw'abantu nawo buryo buri mu nshingano z'inzego za leta. Tuba tugomba kuburira abantu ababigizemo uruhare bagahanwa bagakurikirana. Hano haravugwa inganda zagiye zirenga ku mabwiriza agenga standard y'ibyo bakora, hakaba hamenwe ibyo bakora n'ibyo bitujuje ubuziranenge bifite agaciro ka